kublej wuni fibro kene kalau ngajing mentip nakam taki ru each sport kiba sultanat ban site marek marathon kiba kwa ban marek marathon ru kumju bahkan don kajing yang marek marathon ha po West Khasi district po Nongstoin kadai open to all kene kadai nakam ta kajing rakhe ya ka jingtap sanpos nem jong ka jela Meghalaya ya kene kajing marek marathon la panlong da office DC Deputy Commissioner West Khasi District in collaboration with Office of District Sport Officer West Khasi District. Te katarik ban long kane marathon kadai 8 April arjar par performance step rubaje step kajing jengai kalong nyok point lai kilometer start run DC office pat penkuru apo DC office. Te kiba job kenyo ya cash prize ringkat batki certificate bankong nyo 1,000 baar nyo lai hajar balai ru nyo arajar. Te ban register lek kumno ban register pihak ban lek shop office DSO hapor balong office saai karteng hang tu. Last date of receiving entry kandai arab santrik April arjar ar. Te kajing marek ngasdang bai napo DC office pin marek nang tu terter shop office DSO nang tu pada pin kiu sejrong siapo ka surok ban lek penangre nang tu pin hier senong den non den pin lek sele pin 15 biang senon den pin 1 Shayo pada sawan kiu sha biang siapo DC office bat pen kodapo DC office. Dan nam ta kijing tipo khamnya pilak ban phone ni nomor lail pang ne AB rambai khandai nyo saw ar saw nyo saw lai ar Srimati V Shalla pra not way saw ar san way ar saw san. Te kini bro kilong free mo amnon kam si way te phi shule ban register hapo office DSO kane kadai open to all khamong inoro open to all both men and women mat chenrang pekante all Meghalaya mo baro hila ban simantah kane kajing mare te baro ke kwa memre salet hi hapo office DSO West Khasi Hill hapor balong office tangkine jing tip kublej bon.